Tiang Karbi yang long bitung reng thema constituency arlo dong kamukam rong supia long ni pai kre sibusik achiklo por pai pli up por malon sok chili sprayer mesin kowe arong pang kiron pang cheng pon lo bang so along tim Karbi yang long chilang pen KAAC CM ke hai Dr. Tuliram rong hang ke hai MP Huan Sing Be MLA ke hai Rup Sing Teron ake hai Dor Sing rong hang EM ake hai Amar Singh Tiso ake hai Oping Maslai ake hai Pi Rinya Terangpi MSC ake hai atum Board Commissioner lapen kapre ke thege ding atum chitong don pensi sok chili kobe cream sprayer machine ron pon bangso sok chili sprayer machine kobe arong kiro na jai mek jisimet ke horticulture lapen agriculture department atum pensi ron pon lapen bangso achi kobe arong kado kobe Karbi anglong arat sai katiki ningke hang sita chili kabe namon e atum anke long edji puta ningje deka ni pai kre sibusik achiklo ani bitung reng thema constituency pensi kiron pon idon pensok chili bostai si kowe arong parohini kuwe pak sprayer machine isi la penon ke bang ni pai kre hini ani peni pai kre sirkep ani bosik achiklo an PM Kisan amen ke thampon pado ponji puta ke hai Amar Singh Tiso pen ningje tekang tijut apor tim Karbi anglong pen sok chili kowe clean sprayer machine ron tikan sine sen pen mai pachon pon tongka muka me pranka bulmiki report news 87 crores 37 lakhs of paisa ini to non level ke 12 तारीख में 19 तारीख को 12 तारीख में 19 तारीख को के आई एडीओ 7.3 एईए तुमके दिबादो कौनसी पीएम किसान लाभांश Rajmi Lapen Sok Chili Sika Siten Teron Pagin Permaigon Kuku Junali Rong Parti Junali Rong Parti SLC atau cukup order tiket Narendra Modi ke Japon parti BJP parti Dr. Himanta Biswa ke Japon parti BJP parti mesen pojone tim gadanglo ke Japon parti BJP parti mesen pojone sipili ASC lapen SLC tunta itu mulai cukup amulo kali mana tu maleto Lasi niye wala niltum ta ko muari sabita kajoy football khela ta to pusi iltum MLA ake hai Rup Singh Teron kai ta ni thoda pulo da jetong nangji da nongi pidu nangji pulo ta jetong rakat na kokulu le mur phola kang along Karbi autonomous council pen ake joy pen soka chili lapen ke uwe chili lapen spimisi kacuti kiara tum bhatkar idon pen ki lada ke one la tum ni ta jure postai sisi ne postai ni ne itu bona chili ban me kan ngi lalo uwe bang ero baro ni don pen constituency da along tira constituency da ron dak kali lo Agriculture Department na salong tina konsensi da bring up nala tumsi dake pini official si inauguration on itu MP kai banglo MLA kai tumlo EM MSC sob tum da sidang ngaron la pensar mo pen pusar alang ni ye kola ruloi thola PM Kisan las bangso kutha pore ko pen lo kecing ministerian ke lapya la pensar ala urunudoi ta penangana tum elong le tum lo pigang la sob kelong le tum man ge ka pelong ye phathe tum ko jiki than mo kaklo bo